number nodi polling center along BJP booth committee rally kapadupon. Bangpharo hini raba ingkoi raphli arat atum BJP asong along kachipa ogdun. Kardom pini Adap Abirta than bang nili merinan sepi non arjik tha birtang ton pen. Lakhaeng koi rapho nilip MEC constituency ke parlo angkang koilamati pen kahilo kilometer kep sose number hawara long ar koya chiklo ni phai krip liada por phai kri si pen booth committee rally me kang nipon non malom along along a polling center tin along booth committee rally mai dupon bom no non nalom de krung ps kasumari ps lapen along kaprek ps along ta rally dupon bom Rong rup inglongar lok thoi malom ke dwara ta tumaphan mate nili bahawara long polling center kaduk ave PS ingkoi rasir kep do pini number nodi PS serial number hokeb raisi along amei phu ronjit phangchopen mai charipon kongchun bang samuel phangchopen aluhi ke pachuni lapen mayalam the thanpon pini labang so mayalong aluhi man pen kachitong dun nilip BJP mandal committee kongchun bang relief sonteron executive member Dilip Singnar Koilamati Lems Chunbang Mohon Teron GB number Sing Teron Lapen Bangpharo isi sosiar mu chitong dun Alhi Sarpo is Karbiang Long BJP District Committee Economics and Cell Convener Boson Rongphar Kipua Tengke Kedamtang Lockdown na hot esek sanga ke joy pen kipi kiduk nai ne atumaphan helang tin ron pon bomlo lapen towar RCC delong lapen kaprek development longdun rintilo lasinon apong sida laan sose kapaching churanat ke paprang dun bomji aphan MLA bang phukili kahut misen pen chepahay dun thulo nang puta ningje pon lapen pinita don pho hem tun atumaphan hemasar nungmate tina ke joy pen ron pon longlo ke damtang MSC election ahutta number nodi a polling center along pen vote aphai ki ong lakha pon longlo puta Kongchun bang Samuel Phangchopen Klarda Kalam Than Pon Thusi Mei Chikak Pon Nilipen Mosasteron 365 News India Langhin constituency ka parlo sikaring tiarong along BJP pen kangdang ame kang nipon bangso mai long Sunil Bora pen mai chari pon si mai do pon labang sokang danga maya long alhi sarpo atung man pengpen kachitong dun EM Korendra Brahma MLA sumronghang puluni MSC dorsing ronghang lapen kaprek ongdung arat atung ta chitong dun ongdung prekja masong atum amina song aphan ning kachithe ka be penajok ASDC CPIML Congress APHLC asong atum puthot BJP asong along chingbe dun labang so maya long MEC dorsing ronghang pen lam theke jai pon non BJP sarkar nang kachari pen ongdung arata tumaphan kerap pipon longlo rongro paching thur longlo towar kavia rong towar pipon lo lapen akejoy pensi long lipata sitami ron pon bomlo lasinon MLA kili kahut anso se kerap dun pen pahailo nang pota maya long chithan pon jai pong along ta karbiatung kenang sotne karkliathon mate rong kerathon adowan hei huita pipon lo lapen lason si kaprek dimalong kaprek dhoroma phanta pipajir pon bomlu si MLA sumrong hang pharang keanglu than pachini pon langhin pen in Rajat Rongphar 365 News India ini that langhin MSC constituency sikari ingtiro mass joining program Bharatiya Janata Party so asai engaging monolog kaprek party pe Bangpharo hini ra ingkoi rapho amulu kaprek party pen Bharatiya Janata Party BJP lo na chipa opulo apenalang itu maning klarsap pen aning kehang pen si da also BJP lo chipa Tante sarnali ku PPA party pensema kaprega political PPA sonkana political pensema li tumlong pinila mass training long program pinida na chapao do ba ke Congress penado ASCC CPML penado apen APHLC Tante sonalam sarnali pamo pen la rongker complex ku la so potla dak la pujai pongiria phantana li langhen constituency dream project athema Karbiak hai tumta sia dhorom do jamu taben itu tum aron kimi ta do aron kimi hem
ki kimji pan ka bangkar ji pan ati nongka sorkare hin pen asai deng pot skim deng pot la peneli tum chorkri chopijo akar bi ake hempu asu ase rong ke rong or adim ta ang thirbet pen ahem complex donang ji pun kasi dili MLA le department da rong ke complex dili hini people peneli tirpi pen sorkar long assam government long finance department long chief minister bena chinkilo tapan finance minister bena chinkilo chinkisi nele karbi akhe tama chobri chobri rong care complex rong care athana hem aham ren pen kim pamika si apai pai pamika si pang thirbet pen patu chegi pan kusi ai si asim ki bi pon kusi nele matha sila so ten sile scheme project ten kon kusi ten konang ji kusi state government to kan chomi tante son lam sir tante nali tum pinia son mas joining long Bangpharo hini suse amuluk nali tum lona jok ogdon nason nali tum je theklong si non kibang ji MLA election long nali tum BJP nali tum puthot MLA ke hawan sulong ji panali ni ke the ante nali ning ar open ke matha son Assam government mungkin next time ta second time ta BJP sarkar bangbe ko tapi Karbi Anglong sarita MLA constituency do sarita long meta BJP MLA si highway ko tapi mahasa open ben todo 6 area long 6 area pasta MLA constituency penta pasta ta highway Pinia Abirta ke lapuan se kang ton iklo Kardom